Omuferege gw'amaizi ogu gukatimbwa kuraba omu misiri nigucwekanisa emihanda, amarisizo n'embuga z'abantu. Omu myanya emwe omuferege ogu gukasigara gutatabikirwe, ekintu abantu eki barikugira ngu n'eky'akabi kahango omu magara gaabo hamwe n'enyamaishwa. Abatuura nibagira ngu omu kutimba omuferege ogu ebintu byabo bikasiisikara kandi amaizi tigakabahikaga kandi omuferege ogu ogutashwekirwe nigubeerarikiriza. Twine okushasha kuhango munonga ahabwa abebembezi butwaronzire okwija bakatureetera abokutuha amaizi bakashiisha amataka gaitu bakashiisha emisiri embuga zaitu bakazitimba emiferege amaizi gakija gakatushenyera amaju n'amaizi batagatuhire. Hata abana tukabohereza enjura kwiye kugwa ntweyizira kandi turangwa bakasa n'ompeze gwamwe mirundi ebiri na mukamwana wanje nawe akagwamu abantu bingi nibagwamu hako nawe embera nimba mpaha omwanya ogu nahaterera kandi embuzi bakatimba ko batimbire emiferege yagumaho itakozirwe itagisire embuzi tuzagwamu eyanjye kamaramu ebiro bishatu ntakagirebe mbwenu tinkumanya aho baherire kwija kugira ngu bije batworeraga amaizi nitutukuna Kristo. Abamizi bakiza bapima bamara kupima biza batinga umuferege kwana cyakimo mu kuteriye yo guroje naka ya kafunda n'ukurwa buyanze bagutimba guta gwakoma kwanje ubakira kwanje amezi ko gakumana gari mu umuferege ati ko abo kuba mingi gari mu umuferege giza gatera kiyungu cyafumuka mwene cyafumuka cyahirwa. So kuruga 2016 bakija batembe mfurejeji itu twasiga batimba bagenda amuhera kutwaje kubuza batujya ngo mucyayino wapatine ngo akafa nerizo batukabona gamizi. So kurugobwe no kusihatiya ente zahendeka n'abantu bahendeka n'abana bagwamu. Edward Murera najya ngo government eshemeye kubakita habwe ente zihendekiremu kandi batatunge n'amizi agabe gagenderirwe. Amafamu yutahi bashitire bakatimba umusingi gw'amizi amatungo gitu gahweriremu ninja aguma gubarebaho no make abo ko yasigira ibareba ekerye nyene yahigukira mu inyanya hata noho yazire no kurema kusinu kenshi wamutuwe yayo ekagira mu ntwa mutuwe yafa mwe kandi jango n'abana national ruta abubagisha batikopasetinga amatungo gitu gona gafiri. Nyansiyo Kamugisha kansara wo muri Kagwanya Kaina agombora ya Buyanja nagira ngo abantu bakenda kwita bebembezi kandi abebembezi nabo batwara kwetumbitwa kwabo ombo bushoborozi konkatine cyakozwe. Abantu barashemererwa batandika kuvuna nitwe aba ukashango esitabe turumu tukaturuka bako bafera batandika kutuvunana na hateri izo batwine busingi yambwe timkwesiga ngo agarika kwesimba bakamuheza nakaruru abakora mamangu tukababiye bintu byabo byahendagura. Babura Mutuhire manager w'ekitongole cy'amizi yo mu district ya Rukungiri abakwasibwa amizi agaga kahenge gamara kwa nagira ngo bature batarukumanya nshongeji konka hati nibaza kugikuratira ashubwa ngo baturankaye bano jango bakatibo magagwe nk'ibintu mukaga kandi care project ya kahenge a national that took over in 2021 really international and trustee kugambira because we don't have an answer for that. We shall send a team there to verifying the extent, but as a national ugumanya is not tugumanya no tugumanya tukumankarira n'imfureje because we took over the project in 2021. So beyond that trustee answer ya Gasha kwa Smart Robert Mugabe.